هرگله هلگرته یسر ملی رنگره هگه هرگله هلگرته یسر ملی شاونه کسیله یشاهیو جدا سکی تایبت افدم حمید می و خوش بن تماشاوان و بینرین عزیز جهره که دن بدو سکی تایبت ام ببرنه بینر ما سوریا بگشتی به تایبتی با کرشلات سوریا دروشه که حساس را در باست با کو ایریشن و شرن تایبت به هفره لسروی هرمیتنا مشاندن لرغم حمی آسنگی و زحمتیان شروان قصده یبهگی و یبهجی بنا بر دخطا برخدان ده جه کرتنا رولیسنا و حیا روجا ایروجی بنا بر تاکوشین دانه مشاندن شروان کرد و عرب و سریان و ارمن بگوتنا برخودان جیانه گوتنا کو بخوینه کی زلال و برخودانیه که بیان با بسل وان تیبلیف کرن حتی روجا ایرو اف برخودانی لسرانسری با کروشلات سوریا دوام دکه له همبری پروپاگاندای رشگیرنی و شر تایبت شروان قصدی به هفگرتنا خو بونه میناکش با تواهی سوریایی و جیهان بگشتی بینری مد دوسیا ایرو ده امی در باسی گل شروان قصدی و یپجی ببن جبرو شاهای و به تایبتیش با پروپاگاندای کوتین مشاندن هلو سونرینه و امی ناس بکن و بوره پرور بله بینرو تماشاوان عزیز نهاجی یک جه فرماندار هیزن کماندوز رزدار آگری میوانه منه به هفره هنگ مجاره کو مدسپیک جدا دیار کرن برزدار گودو پیش بکن رزدار آگری جبوت دم باش سپاس دکن کوت دم خدامات بوی میوانه من دم باش کلکی بخیره سپاس بله رزدار آگری ام وین پشتی حلوشینا رژیما باز کو لسر سوریه حکوم دکر و آوابونه به حکومت آدم کیا کنها هاتی آوا کرن لکهلکا شر لشگری کو دو سوریه بگشتی دا قومه شر کی تایبت جی لکهلکا وی تمشاندن بتایبتی ام ببیجن گوتنی کین داینه آنجی اف قوتي حملات تحريضية كل دجي شرواني من بتايبتي لدجي هرم باكروشلات سوريا دناف دا قصدي وباجي دخوازن رش بكن دخوازن دنافرها قالان دا تبليهاوية شي بكن دسبيك هونج بو فيتشد بيجن وك شروان كو ام بيجن هرم جي دروشكي حساس را در باس بو مينا شري بنداوا تشرين ودير حافر ودير زور وهر وكي ديتر دسبيك هونج بو فيتشد بيج ده سريد يعني ام تشتكي بيجن نهاجو هرتنا جو هات شكرن هلوشاندنا رژیم بعض و هاتنا حکومت دمکی يعني تو هرتنا ام بيجن نهاتي كرن يعني بريجي او حملات جو فتنا و تبلهوي سر بيكاتين باكورو روشلات السوري هات كرن نهاجي عين تش دوباره دبي بشتي درباسبونا في حكومت دمکی ده اما امكان تشتكي بيجن دها بيتر زيدو مثلا ام بيجن دوی در باسپونا وان ده تو هرتنا کی وری گوگ بیجن ده سوریا که آوا کردن ده سوریا چه به مثلا پیکاتی جمع هفدوش یام بگن چه کی وری نل پیش يعني او جی ند ده آوا کردن اوی ده مثلا برنامجی که خود گوگ دینن بتید آوا بگن دست پیکی ده وقتی در باسپون مثلا كيف خوشي دان خركي نشاندن ام تشتكي بيجن تشتكي غريبه هر كاس وناس ذك مثلا هذا شكي او كين شنو نحو جيجوك ام بدن تدريب عربي بيجن غنى عن التعريف يعني حوجناك ام سربي شروع بكن نها تجدنا وخافنا خد ديار كركو قالك حملات تحريضيه كل دجي هرمي ما هنا بتايبتي وقصدا كو هركز زانه بهر زاروكن في خاكنه كچو خورته وينا كرد وعرب وسوريان وهر بكاتي كل في خاكدمينه ايرو دنا وقصده ده جه گرديا بروباغاندا كو دكن كو قصدتني كرده بيست قصد اصلاحي خدينا هون بو فيتش بيجن يعني برسوا وچه وقصده يعني دچبه عند دچبرن بشي شرده وك رهوال بهوره خوين هاتيا رجاندن ام بيجن برخدانيه هاتيا مشاندن هونج بو فيتش بيجن وك قصده يعني نها ام بيجن مثلا جو تبلهويه در دخينن تشتكي اف بيجن نما كارن ايديفيا داس يعني تبلهويه درخ يعني دي حركه ناس كي قصده كي شي بيكاتي ويكينن كردن عربن سريانن اشورن همو بهورت دناوا باراستنا في گليدنه
لسروي أساسي كاس نما كار مثلا أو جراش كرني خود إيدي وجهان مرحلة كنما بوارد تشيد يعني مثلا قالي فيدا كي قالي باكرو رجالة سوري بدست بهفرة ده باراستنا خاكا خود وباراستر باراستنا سوريا تواهي نگو مثلا تنی ام بیشن کوی دریج بی خواستن اوی قصد درباز بوی یعنی مثلا داینا شکان اوه تشتکی يعني ند مجيء مدى وند يعني وقت فرمانداري مجي بري قوتن هذا المظلوم جي بري از نشاندا يعني أبا ند مجيء ما قشتي يعني بعد ند فكرة مدى يعني عم تشتكي تسر بفكرة أبا ند تيدا يعني تشتكي ما خوين هاتي رجاندان حمو بيك هاتي بهفرة خوين دانينا سر أساسي بو حمو قل بهفرة بديش ينكرن و اف پیواجو و اف پروژه بگیر سری و سوریک وک ام دخوازن و دد نشاندن جی گرک سوریک دموکراتی به نمرکزی به لسروی اساسی امورد بیجن بله داوی در رزار اگری ایدین ها چاوی هر کسی لقصده و لباکروشلات سوریا و قصده داوی در ارکو بر پرسیاریا و دویرو شده چیه یعنی ارکی کودی که ولی سرملی وده نعم قصدي داوية ده سريدي جد ده حميدة ميدم دبيجن يعني أركامة باراستنا كلمة حياة نقطة داوي جد أمي باراستنا كلمة خابكن شي جيبي خواستن شي بدر جيبي داين أمي ده خطأ باراستنا دبن والسر في أساسي جي أم ده آماده باشية دنه چه إيريشك ور كرنجي أم ده وي حاضرية دنه هزا ما هي ام کارن چه ایری شگوار سر منجی ام بدن شکناندن یعنی گلک سپاس دکن هر سرکفتن جورا دخواست صعب گلک سپاس دکن بله بیناری ما موانی مجی دادیار کرن که قصده هر تم آمدن تاکو خاکا وی ولاتی بپارزن جو چه ایری شکل سر هرمی پیکوره قصده حاضر بو و هر وی حاضر ها هنجی دوسیامه به شروان را دوام دکه یک جه شروان اینیه پجه جودی سرحت میوانا میا اولا جودی جوته دم باش سپاس دکن کو و دم خدامه دم باش بخیراتی گلک سپاس ولی جودی يعني ام سوري بقشتي بتايبتي باكروشلات سوريا دروشة كي حساس را در واسطة با إيريش قفخوارن خصنا در خصنا تفلي هفيه لهرمي دا أصلا كهري بيش دا بردوام دكا وك شروانين يبهجه دس بيكي هونج بوفي تشد بيجن كون ها قالك ام ببيجن بروباغندا يرشكرني لديجي يبهجه ويا قصدتي مشاندن كودو خوازن فتنة وتفلي هفيه در بخند في واردة وك يبهجه هون تشد بيجن كود بصالانة دحمي قادان دا وجه قرت وبيشنكتي كر ديتك برناضع شدت بارسنا هرمي ده هونج بوفيتشت بيش براسيل اف تبلافيه قوتشيت بي ام بين نافا باجار ماي روجافا كشتي ام بين وك باجار حسكي يعني هر قود دجمن دخوازي تبلافي كي مازن تشيكي ترسكي بخي نافا جلدا ناف دلا جلدا لأما قالي ماجي ناقو او استيقو ام بيجن ترسي وجتشيت كان قبول بكن ام بيجن تشي وجتشي ام خشيمي يبن او مثلا فيتشي يعني قال لي ما باص بردا زوده در باسكريه من او برخداني يقول صدقرين ملتي ما حاسكي بو قامش لو حمود دبري روجافا بو برخداني كرن لو سادي نهاجي دجمن هر دخوازي او ترسي بخي نفد لي قال ده اما برا يعني زانبن قال لي ما ناوي قاصتي قال لي ما حتى ناجي برخدن لهمبر تبلي بيني يقول تشي دكان لهمبر امبيجن عدم استقرار يقول غازن تشيكن قال لي ما برويت شي برخدن وكا امجين شروان يباجي شروان يباكي حمو شروان او لكاريه هندرينجي
لهمبر في تشتيجي دساكنن دجي ويج دساكنن وبرخداني كهري مازنجي بيكتينا. بله جودي دفرد تخازن وجي ببرسم يعني دافابونا حكومة آدم كيا سوريان هذا نوا ارتش هاويدا جنتوننا لما ما يذكر بكروشلات سوريا يبهجستونا بارسنا تواهيج نامبو وهركز جي نوا خود حواند لأنها ما يزيدك انت خازن تبدي هفيه تشبكن دبيجن كويا بهجات هني جنين كردن لي ام زانن وك شروانين يبهجي دشبرانده هن لكلكا جنين ديتر عرب سوريان ارمن وبهفره خوين رجاند وبهفره برخداني كر ونجبو فيتش دبيجن كو ايرو يبهجا نتهني جني كردا شرواني يبهجي ام دبيجن همو شرواني يبهجي جهان آس شهادت آس برخداني ده همو چپره شردا برخداني هری مازن پیکانی جبو پارسنه مروفا پارسنا جنين يو بندست پارسنه مافه مروفا پارسنا همو گلمه حتى نهاجي او برخداني بردوامه او برخداني هر چی بر مازن دبیجی همو توای جنين جهاني افتش بچعوی خود بینن جبر ویجی زانن هیزا یپجی هیزا پارسنا مروفایا هیزا پارسنا جنيه هیزا پارسنا زاروکا همو مروفاتي نتن جنا كرد ام جني ارمنه جني سريان جني عرب ام ايرو دولة دروجي جني ام بين المانجي هاتن تبلي في هيزبونه هيزا بارسنا جن ام بين يبجي حمو دولة حمو جنن جهان ديتن اف هيز نهيزكي نورمال نهيزكي بين عاديه دمي ديتن اف هيزكي ارتشكي جن هذا افاكرن جبو في جلي جبو في زاروكنا جبو پارسنا مروفاتي پارسنا ویوالاتي پارسنا حق مروفاتي شوانین هیجاش خون هاجی هین دوسیا ما دوام دکن هاجی لکیلا کامن یک فرماندار و ریوبرین هیزن سوریا دموکراتیک قصده رزدار دوغان حسکی کوج بکاتن عرب میوانی منه می دوسیا خو به هفره دوام بکن اول دوغان نتشکرک نو صرد فيلم. اهلا وسهلا فيكم. أول دوغان بالفترة الأخيرة بمنطقة شمال وشرق سوريا وسوريا كاملة عم تمر بفترة كتير حساسة حملات التحريض ضد قوات سوريا الديمقراطية ضد قوات وحدات حماية المرأة كتير عم تكتر مثل ما في حرب خاصة كمان عم تمشي على المنطقة بداية شو بتقولوا مشان هالشي؟ بداية نقول يعني بالنسبة لمشاكل شمال شرق سوريا ضمن مناطق شمال شرق سوريا المشاكل اللي تطلع في المناطق العربية من خلق الفتنة بين المكون العربي ومكون المكونات الثانية انه يقولوا انه قوات سوريا الديمقراطية ليس لها يد بالرفاق العرب ليس موجودون فيها. احنا نمثل المكون العربي يعني ضمن قوات سوريا الديمقراطية وضمن القوة العسكرية شمال شرق سوريا. بالنسبة للفوضى وللفتنة اللي تنخلق ضمن مناطق شمال شرق سوريا الرقة الطبقة الحسكة يعني يحاربوا القوى العسكرية ضمن الفتنة يعني انه ضمن العشائر انه مشاكل عشائر ضمن دير الزور. الفترة الأخيرة مرت دير الزور مشاكل عشائرية هاي خلق فتنة ضمن مناطق دير الزور مناطق العربية خلع الأمن والزعزعة الأمن يعني كوضع منطقة عربية يخلوا الأمن فيها صفر. الرفاق وقفوا على هالشيء احنا كقوة عسكرية وقفنا على هالشيء هذا ودخلنا لا ينخلق فتنة بالمنطقة ومشاكل يعني كقوة عسكرية. احنا شو الهدف من هالشيء؟ انت كمان ذكرت بين كلامك انه عم يذكروا كثير انه قصده بس قوة كردية ما فيها من المكونات الثانية وبيحاولوا يعملوا فتنة بين مكونات شمال وشرق سوريا. شو الهدف من هالشيء؟ يعني كلنا بنعرف قوات القصده من شباب وبنات هالبلد من كرد عرب سوريان أرمن وحاربوا بنفس الجبهة قاوموا بكل مناطق شمال وشرق سوريا. ليش بهالفترة بخصوص عم يعملوا هيك فتنة؟ الفترة الأخيرة عدت المناطق الساحل لمشاكل وفتنة واتهاكات ضمن المكون العلوي والدرزي
وبعض من المكون العلوي يعني التجأ إلى مناطق شمال شرق سوريا. يعني هم بدهم يخلون وضع شمال شرق سوريا متزعزع ضمن الفتنة، عربي وكردي وسرياني وآشوري وأرمني وعلوي. يعني ضمن قوات سوريا الديمقراطية يوجد مكون الأرمني، العلوي، السرياني، الآشوري، العربي، الكردي، كل المكونات تضم قوات سوريا الديمقراطية. لا يوجد تفرقة ضمن قواتنا يعني بأي شكل من الأشكال. آخر فترة مثل ما أنت ذكرت أنه المنطقة عم تمر بوضع كتير حساس. العاتق اللي يقع على عاتقكم بهالفترة مو بس بشمال وشرق سوريا، بسوريا كافة، أنه بنعرف هلا الكل عينه على شمال وشرق سوريا، وبالأخص عينهم على قسد. يعني الواجب اللي يقع علينا اللي عاتقنا يعني لازم نكون حذرين ضمن مناطق شمال شرق سوريا من الفتنة، من أي شيء. يعني نوح رفاقنا كامل، أي المكونات بشكل عام، خاصة المكون عربي، يعني ما يكون يعني ملتجئ لأي كلام لأي شيء، يعني يكون آخذ تدابيره وحذره. وإحنا كقوة عسكرية واجب علينا نحمي كمناطق دير الزور لخلق الفتنة. يعني ما يكون في فتنة في مناطق دير الزور، مناطق الرقة، مناطق الطبقة، مناطق الحسكة بالذات. يعني ضمن الحسكة يوجد أكثر من مكون ضمن الحسكة يتعايش، يعني لا يوجد أي مشاكل، لا يوجد أي فتنة. يعني كقوة عسكرية إحنا يعني متوقفين على هالشيء هذا. آخر شيء نداءك لكل خاصة الشباب العرب اللي عم ينجروا وراء هيك فتن وهيك كلام، نداءك لهم آخر شيء؟ يعني نداءنا المكون العربي يكون وعي ضمن قوات سوريا الديمقراطية، يحافظ على مناطقه، يكون حذر من الفتنة، يكون يعني لا يسمع الأخبار ولا علامات ولا أي شيء، يكون حذر ووعي لحماية مناطق شمال شرق سوريا، بالأخص مناطق اللي يخلق فيها فتنة وفوضى. لازم الرفاق العربي يوقفون على الشيء هذا وما ينجروا إلى هالشيء طريق الفتنة. یک جه فرماندار یا پجه رزدار ویان عفری مفانا منه ام به هفره دوسیا خواه دی درباره مجاره کم ما بواره پار وکری لس پی بکن رزدار ویان بوه دنباش سپاس دکن کن بون مفانه ما دنباش سپاس کن گلک سپاس بله رزدار ویان دروشا کن هم تیره درباست بن جه پروپاگاندا ایرش کنه کل دیجی هر امامتی نمشاندن وک شهروانین یا پجه کو هر خواستنه تبلی هویه دنباره پیکاتین ویده چی بکنش برکم دزانن یا پجه جنین کردن عربن سوریان و همی جنان دحوین نافخوا بسال شورش دحمی جبهان ده دحمی ام ببیجن جبهین برخوادان ده رول و پیشنگ تیکرنه نه دخوازن پروپاگاندا ایرش کنه لدجیوه که پیک بین هون جبو و چت بیجن وک شهروانین یا پیش وکگو د روزمیان هذا هر جوره شهر گوته مشاندن لتواهی بیجن دنیای و تایبت دنوا سیستم ده انبال بکشین سر وک جن نها مثلا بیجن مثلا بیجن گشتی مثلا بیجن روزه که کو نها پیواجو کو ام دناف دجیان دکن ام ترا درباز دبن پیواجو که کو هر دمی ام الگوری حاضر بن قال لك جاران مثلا بيجن سر اساس کو دنوا تواهی يعني خاصه پیواجو کن هم جیان دکن قال لك مثلا بيجن دملي پیواجو که کو گرک مثلا چا نزی ببن کو پر حساسیت و هنا پر نازک قال لك جیان ده دهلن کو مثلا بيجن تایبت بربازین شهر تایبت اف دملی دولتا ترک داد با اف دملی ام بیجن دناف جواکی داد با بخواب خاد با اف گرک مثلا بیجن الهمبری في تاکوشینه که پر بلن و تاکوشینه که بیداوی ورمشاندن جبوی کو اف مجاری کو ام تینن سر زمان و کو ام دبینن برو ناف دا دبینن
جبوی که خوا دوباره نکه جارک دیتر نی دوباره کرن گرک هر دمی ام حاضر بن و شروان یا پجه لکیلکی مثلا هر جناکا کود نوا جواکی ده ظلما کل سرویت مشاندم تایبت ملی دولت داد ملی مثلا بیجن داگر کرنه ده به هر بازی گرک ام به ایدئولوژی کی کر و فکر و فلسفه ر برابوا کو ام پی رابونه مزم بونه گرک ام لکیلکی وان بسکنن بله از دورده ویجی بپرسم نها د سوریه بگشتی ده تجیانی قرقرنو قتل عامی کو بسر گلی دیتر ده پیک هات شخوا لباکروش لات سوریه جدابونه و اوه کو ارتشا جن هیا جبو تواهی جنان دناوا تکوشینی ده لدوی حکومتا کن ها هاتی آوا کرنده تو هزن لشکریه جنینن و جبو ام ببیجن یا پجا جبو جنین باکروش لات سوریه استونا پارس نبون جبو جنین دیتر ین هرمی دیتر ین سوریه و یا پجا چقاسی کار بواجنان جی بحوینا نفخو و بپاریزه بله دیروکا مثلا بیجن شورش روجاوا ده ایکو مثلا بیجن د جنین ایکو دمل داعش و هاتنی غیر کرن تایبت د ملکو مثلا بیجن هند ها بهتر بکار بن آزادی وان بدست بخن هند ها بهتر به فکر و فلسفه کی آزاد تولی رفین یا پجه بکن کلکی وان بسکنن اف یعنی یا پجه مثلا بیجن د دیروکا روجاوا ده د دم شرن داعش ده قالك جارا مثلا بيجن د كومكوجي وقتل عامي كو مثلا سرجن وبتهواي قالان راكري افروليا باجر ناف ده هي كدا جي برمزن ايكو يا باجد روجاوا مهرا خال ديروكا روجاوا خستي د روجاوا ده مثلا بيجن الشر الهمبري داعش هم هبونا خا پارست هم هبونا قالن جهان پارست هم هبونا جن پارست اف دیا پجیده آستکی هری بلنده و حتی نها جبر دوامه و حتی نها هین نسکنه اجبوی که ام بکار بن جنین که مثلا بجن قتل عمره در باز بن اد ایکون حال سر قتل عام یکون هاتین چیکرن ام بکار بن تفل یا پجی بکن بین نوا رفین کو یا پجی جبر کو ام بفکر و فلسفه ربرا بو بفکره کی آزاد و خواه ناس کرن و مثلا هند ها بهتر سر اساسی کو وکی کو ام جی مثلا دکارن مثلا بیجن د قادن شهر دا مثلا بیجن شهر بکن سلاح را بکن آن لهمبری کو ظلم و نحقی کو تیمه شاندن ام سر و اساس ام دکارن جی خواته دا بگرن ام دکارن همبری وی بسکرن ویاج بو ما کو ام بکار بن هند ها بهتر رول و میسیون اکت که و سر ملی ما کو مثلا بجن هند ها بهتر توایی جنین کو ظلم و زورداری کل سروان هند ها بهتر به سرکفتنه کی و به ریبازن هند ها بهتر خواناس کرنه راست نیزی خوابوین بکشینن و به کیلاکی خوان به هفره ببین آلی کار لکیلاکی ما خاناس بکه هبونا خاناس بکه ناسنامه خاناس بکه ببا خودی هبون ببا خودی ایراده آزاد هند ها بهتر سروان اساسا تکوشینا وید دل مشاندنه بله ریزار و گلک سپاس دکین کفون بون مهوانه ما سپاس دکین جبو نرخندنیا زور سپاس گلک سپاس بله بینرو تماشاوانین هیجا ما به هفره لنرخاندن شروانین یه پجه و قصده گهتار کر بوره پار وکر شخول مهوانه ما جینا و خفنه خود دیار کرن وک زاروکن آگریو رجه حیا داویه پارسنا جنین هرمی و خاکا ویولاتی بکن لورجیه می خاطر جو بخازن گهشتن داویا دوسیا خواه حیا دوسیا کدن هر شاد بن